gagayam sa balimanan, napakasaritaan ti mga ganyo dito drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Domi First Salvador, Avery Presley, ni Rodalyn Estrada, dita Tuba Benguet. Manipod man nga rod kanikab sa Lilia sa napudno nagan tintay patangatang ita. Kastoy ti kunana, dear manang biyanang, sinarak ko ti lubong ti social media. Kat may saak mat ide kadagiti makunkuna content creator. Nalaos ti kinaragsak ko tabayat ti panagbablog ko, imado ti followers ko. Ngam gapo iti daytang imatumat ti purwak. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Tadtaman pa nga nakalagip siya kabsat mo nga nagpasyar ito'y balay, Bini. Saan lang umay agpasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pa lang makipagnaan dito balay. Tawan trabaho ran. Isungawan pagabang na iti pag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga min itihan nga may parparbang, isong inekat da. Saan da nga inikat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Saan apektaran da kami na trabahador? At di istambay nga rodan. At sapol dumar lang iti pagtrabahuan na. Makipagnaad pa ilan iti balay, takaasimay. Nuawan gaya man trabaho na, apay nga hampay lang agawin di probinsya. Di naman kayat. Dito yung mati kayat na pagnaadan. Tamumot, ulila kami iti kapsat ko. Awan mo't sangputan na iti probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaad pala ni ading ko dito balay, Lilia? Katuwanan na, si kamat lang mate masursurot nga kan kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat, awan mabalin ko Lilia, di ka kumagim imot. Tatulong tan iti kapsat ko rito eh. Kasi mat, awan sa bali nagbinladang no saan nata kami ng kapsat. Uwanan. Ay na, diya ko nakgarod. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto mat lang ti masursurot. Isungawan mabalin ko. Pasensya kan ipag lumakipag naadak pala dito balayo. Madlaw ngamin adi mo kaya ti kaadak dito eh. Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay, han ngamin nga mapukaw ito'y panunot ko ti impakpaki tayo kanyak iti kalabas. Ididamdam mo may kanimanong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasaw. Ni, saan mo't alilya? Nagbidot ka iti daytang atap mo. Ay na, aminam ka di ngamin ang susi. Hangkan nga gindadalos. Dua kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para kanibini. Mamadlaw ngamin nga dyan ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagay yung idi nga inagaw ko ni manong mo dyan ex na idi. Ngamtag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti inasawa na. Ipag, atap mo lang ang dagita. Tapara kada kami. No asino ti kayat ti kapsat ko. Kayat may matan Plastic kakit di Ipag. Ay, pasensya kan ngam tatala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bayagan nga induldulin ko. Iso nga hanak mat siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kasto ti panakisamakan niya. Tane, ado ti nakasakitak iti kalabas. No adala ko masabali apag naadak. Pumanaw akon manong. Di ka kumagpa-apektar iti ibagbaga ni ipag mo. Amo matakas niti ugali na. Saan lat tagayam ang nagbalbaliw ni Ipag Lilia? Isulat na ti ugali na. Man nakiapalat na. Ang damat nagbaliwan na. Nga malagip na ngamin tinapalabas. Iso akas jay. Normal matlatikas jay adjar mi ididamo Tagpay sumat nga inagaw na kay tisigod a girlfriend mo. Saan? Nakigtot kami langan itiday dinanang. Tasabali mo't tantiin kasar mo. Wala, bye-bye amnatan. Di mo balik sa kita. Tama nga lumangag na kanipag mo kat adda makaungat. Aw-awatom na takuman ti ipag mo. Ay, ala sana bale, kano makasapulak manan iti pagtrabahwak. Lumasinak ton iti pagnaadan. Agabangak tumanan, manong. Nay, papanamlil niya bakit? Nakasukat ka mo eh. Kat mapangkumanan irwar jay sweldo ka. Si marakan ije bangko. Sweldo meti, panag-vlog mo. Katuan
Anya pa kumati sa bali nga pag sweldo akat di talaang mat. Talaga, akaalaam tag vlog ah. Biglang mat ngayon manuti followers mo bakit? Kat siyempre, nalaingak namin nga ag-vlog. Ay, ado ate-ate wak nga ag-vlog. Nalak namin ng tekelete dagi ay viewers ko. Iso nga ado ti views ko nga kan-kana yun. Ala, itultuloy mo nga rin ta. Basta dagi tayo mayat ti i-vlog mo Sana kung kumporme. Hanak man nga isuro. Tahan mo nga mo ti teknik ito'y bini. Siya din, ti isuro. Kat veterano akon nga vlogger. Kasano kat kung kumporme mat ipupos mo no nagduma. Konforme nga. Kaya danto pa nga ilalike. Sige, inakon. Anyat kahit mo nga si daan tayo sa tigatangak. Kumpormen? Noon niya ti kayat mo. Isumot ti kayat ko. Bakit? Hello guys! Adak manan ito yung agluto. Agluto tayo manan ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan nyo ti pamayak nga mangi tono iti itlog. Inya guys. Ipag, rumwarak pa yan. Tama. Anya kamat nga. Amom nga agvlogak. Mang-disturbo ka. Ha? Ay, sorry. Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipag. Anya matdata nga. Imbagatahan nga live datoy. Hay! Baliwak man ti video. Sorry, Ipag. Pasensya kan. Hey, pumanaw ka man! Disturbo ka nga. Ipag, manungay mat ti masusweldom iti panag-vlog mo. Ay kat medyo dakal matbase ta na ta dandanin ag million ti followers ka. Un nga rod, ado mat ti ag-vlog ita, Ipag. Mayat sakit diday tapag sa pulan Jak mat nga minan makasapul iti trabaho. Iso amabalin ka di tagpatulong kan ka, Ipag. Isuro nakman mat nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubre ano anya ti pamayam. Apay siya kay di, andayan ng tultulong kanya. Awan mat, may sak nga nang paado iti followers ko. Kaslak pempe man di nga agpakpakasi nga agayab iti mangi follow kanyak. Kat katawaan dak pay idi dagi jeta tao. Ibagbagada nga papansinak, nga agraramanak kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itadtan. Huyo da amin kanyak, ha? Ha? An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka ta napintas ti rupak. Uray na lukmagak ta napintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak, han ko nga ipakpakita ti bagik. Ipag. Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na paraburan iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbagakon kanyam. Agban banog kalaang. Pasensya mo ni ipag mo ading ko. Talaga akas ti panagsasauna. Awan preno na. Ibaga na tanti kayat na ibaga nga oray makapasayar iti padara tao. Ngam sa anak ama upay, manong. Pagbalinak dagijay akarit kanya. Ha? Kaya't kumat apadasan ti kumita iti social media, manong. Ay kat adakan ka aday ta ading ko. Ipurusigik man asuruan ti kas iti aramidan ni Ipag, manong. Tani, awan mat mas drakak at trabahon. Iso apadasak man mat iti social media. Barang dita ti pagswertyak. Nay, adda ti kalugaran mi a vlogger Kumusta, Lilia? Kastoy mayat nana. Ay na, pumimpintas ka man. Talagang sabi maknang ka na. Damag ko anak kapatakder ka kanun iti baro abalayaw. Ay, when nana. Kaya tagpabarato ka man nga rod balasan ko. Uray merienda lang. Ay, katuan dahil tala ang aya. Uwan, basit lang data nga may kaysa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta da itan Lilia. Basit to pa yan datoy. Tanagastos kon dyan duma. Ha? Warasan kayo pa iti kwarta yung ano kayat yaw. Datoy. Sagsa sa nga gasot kayo amin. Nga istambay ito. Ay na, nagsayat. Kasta kumaka na yun, balasan ka. Ay, naglalayangan nyo nga. Tagtalang datoy. Hanan nga maulit. Para manan kayo lang, ha?
Gusto matan natin na minsan nga pa nang ilibre kanya yo. Agruam kayo matanano kan kanayo nan yon. Apay, sino man nandiyan nagparada itasang o tibalay bine? Nakita yung nga ilida di takaroba bakit? Kas ladamatan siguro nga agparparada ita. Apay, impakadada. Saan? Bye-bye amon. Ta saan ta siguro nga agbayag? Naglalastog da matanan? Handa pa nga agpakada. Apay, anyat paglaslastog da? Bayadak to pa iti biyag dagita nga tatao. Ah, unay kamot tan Lilia. Di kamot agsaw iti kasta ah. Nagalas mo ti panagsasaw mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay, handa nga mo nga blagara. Ni, anda ko matipakay na iganday tayo ti paragparada dahi ti sango ti balay. Ni, apay nga kumananta da dyan nga asuse. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan na kanumot ti kasi kararamidam. Kat, anya ti upload na dyan kansyon na. Katuan ah. Mayat mat kete, ta damat talento na nagkanta. Anya ti amo tayo, no pumatok. Kat ano ti agbuya. Agraraman matgata nga kabsat mo mat. Bye-bye am kadilatta. Oray saan napintas ako namta, napintas mo ti buses na. Mano ti followers mo, sose? Basit pa ipag. Nagbayag mat nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umaduntulat na. Ay, awanan. Agbambanog ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kaagmula iti tarong kan parya. Tasig sigurado pa nga adan to ti apetam. Ha? Hamo man nga ipilit agbalin nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Kaslamat itinegosyo Adakin linya itinegosyo adamat haan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramida. Tapno umadumat ti follower ko. Ay, hindi siyak tinangrugi adayamat ng tultulong kanyak. Awan! Siyak lang tinagdisdiscover iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kasta nga awan ta agfalfalo kanyam. Isardang mula anganan. Saan ipag? Diyak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek nga nanayon. Dagi. Agtulog! Yung kakitis na tapjali na paham susay. Kumananta kay tanga. Ay, anyamat ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon nak. Susay! Unipag, mapanakon. Papanamanan bakit? Mapanakmanan ag vlog ije sa bali nga lugar Ag out of town nakmanan. Nay, agandan kay ti panagtutor mo ha. Sapay awan kadwam. Ikuyog mo ni Susi tap nada kadwam. Ay, hanan! Si kakit di ko matikadwak ang madamat gamin trabaho. Wen, jak mabalintag langan. Nang rona no agpasarla ang tirason ti paglanganak. Sige nga ron, mapanakon tani. Awanan ti upload ko. Masapul nga makabidyo ak iti i-upload ko. Susi, kakit kitak ti followers mo ha. Nagadumatay. Bigla nga rod nga imadumanong. Adda nga min nag-viral akantak. Kat day jalakit diti imadon ti followers ko. Nene, mayat ah. Maipakat ko itan ti talentok nga agkanta. Ken agputar iti kanta, manong. Wala. Alaga ron, lalaingan pa eh. Okay, agsusweldo kan. Una manong. Idi damo, basit laang. Ngam idi kwan, imadumot laangan. Kastaya, ay kat nasayaat nga rin aading ka. Kamaudyanan na, nakauray kamot lang. Wen nga rod manong. Ay, Oh, apay, anyat sensen na ayam kita bakit? dagitoy followers ko Awang pa'y sir binamat nga ado ti followers. Handamat nga buyan ti may upload. Maburburing dan sa matan iti upload ko. Aglalaok samat nga minti ipupost mo bakit? Kat may busanak mat nga ron iti may upload. Iso nga ore conforme itan Handamat tanunay nga buy-buyan ti ipupos nga panagtutur ko. Kat naumadamat siguro ah. Anya mat dagitoy nga viewers. Haan nga matumtumpungan ti kayat damat. Sapay makabanog ti kanayon nga rumrumuar. Ngam handamat nga buyan ti maipos nga video.
Ay, gayam. Di ba ado dagi dyan manok tayo nga ni Teb? Ano pa ya? Apa ya? Isuman kay diti content ko. Agparte ka nagluto akit ni Teb nga manok. Hello guys! Datoy datoy ni Teb nga manok. Isumanante, sigaan tayo tatangal daw. Buyan nyo ti kastak nga mang luto niya. Alsamak datoy, naidumdum mga luto. Istepot kayo lang itanya mga guys. Tarogian tayo tagluto iti netib nga inalsaman. Anyat linutom ama sila bakit? Adobo nga karne tinetib nga manok. Manok manan. Inal daw la amanukan ti lutlutwam. Kat talaga nga kasta ta ibalblag ko nga rod. Ide kalman, inalsaman, tin kastak. Adobo matadta, inton bigat, itunok, kan ipretok ti daduma. Wanan. Naibusan nagiti tarakan ta amanok. Ibusan mo't iti kabablag mo. Masursuro nakmat nga rod. Karkarumat nga handa nga buyan di man manok. Nagbasit matibiyos na. Lukas ta nga awan nagbuya, isardang mo na. Mang panunot kahit isabali nga i-content mo. Tanay, naibusan ti manok tabakad. Ni, apay nga adumatan ti followers mo ngam siyaksos eh. Kan oray views mo, nag-adumatan. Hey, kaya pa-upload mo pa lang ngam nag-adu nga dagos ti views na. Apay nga Diyak ka mo ipag. tinakaw mo sa mata namin nga daduman nga viewers ko, iso nga awan ng tagbuya kanyak. Ay, diyak ka mo day tang ibagbagam ipag. Awan amog dita. Agtutulad ka gamin. Kinumpetensya na kon, susi. Tuladak man ti content ni susi. Apay, iso na lang ayate kaya natang kansyon. Kayak mat Ay, ang practice akman. Ta ibidyok no madamdama. Nagrigatan biyak ko, tiyag may sa kan kanayon lang nga maililiwakan yam alang arudan biyak ay anya dadayan Bakit? Dahil pinilag mo, kay sirre ka, tanay, tudo! just kay matanan nagkansyonak lang agurgurodan. Lilia, ikatam lagi dyan pupos mo akantam. Bakit? Kababain. Apay mat Out of tune kamat. Di mo pilitan ti agkantano talaga asaan mo alin niya. makapasakit kamat nga agsasaumat. Adang awan mang buya ka dagi tiap upload mo no kasta. Ikatam lagi dyan, kababain. Hangko nga itulok nga lumba anak da dyan nga ipag ko. Imon unak nga adayo nga maiso na. Ngam lumba anak din. Adu matanan ti followers kan viewers na. Ay, masapol nga mang panunutak iti kakaiba nga content ko. Tapno ag-viral. Kat umadumanan ti views ko. Anya mo't dagijay ipupos ni baka mo bene. Agkakanat, tilain inuman na mutun, kan kanan na. Pati iskats bright apag inaw, nga rusngusan nan. Kanjay kalding yaw, babaw na. Ni, jak amo na taan, ana. Jak namin nagluklukat iti cellphone ko pa eh. At dapay tay tiniliw na abilit. Ingkulong na, sanan tupat si Ethan. Anya nga'y kanuday jay. Anya, nagloko mat di asawa ko. Adong nga ron imangkat katawakan kwa na. Agkakanat kano ti pupos na. Kaslakan mabagbag titan. Ay, hanman nga siyak ti isuroyo. Apay ako mga ikatak dagi dyan nga post ko. Kat pagkwarta ak dagi dyan. Imadun to pa yan ti views ko, hindi kakas dyan ti ipopost kon. Wan angam amangan numadaksan kay ti kasta nga ipupos mo, bakit? Bye-bye anak ka di. Awan pa kadaksak ita. Anya ko mga imat. Imbis nga maragsakan ka tay, maduman ng tagbuya itapulod ko. Handa ka di nga pakibibiyangan. Amok tararamidak. Bini,
Bini, agree ka man. Abaya, nakasapsapa. Bini, awanan, ada ka no matan violation ko. Hana ka no nga agsweldo na iti social media. Ha? Kasano dato yan ngay? Sayang jay sweldo. Sapay dati hang kuha na lang ang sweldo. Sayang day jay. Kumusta nga iti violation mo, Ipag? Ay, awanan. Hanan nga naisubli. Ay, sayang day jay. Sapay nag-adon ti followers ko. Alakit mangrugi ka manin, Ipag. Nagrigat matimang rugi manan. Makapaupay makapadismaya. Sapay awan makukuwarta ko, tawan matanti pag sweldo Ikan ka, Ipag. Aha. Atoy. Kasusweldok idi kalman. Ha? Ala? Ay, thank you, Ipag. Imbag ka pa'y. Sorry, Ta, pinapaay ka, idi. Inupay ka nga nagpursigi kaladta. Nagbalinak pa'y nga palangguad iti kalabas. Feeling ko katkasla siya ti kabaknangan iti lugar tayo. Han ko ninam na mga kasto iti pagtungpalan ti amin. Sorry nga talaga, Ipag. Ala, talaga akas na. Numaminsan, maipalubos adumtang ti panubok iti biyag tayo. Tapno makaamiris tayo, Ipag. Kasla akla pimpiman idinapukaw ti pagsapula. Mababainak pa yan kadagiti kalugarak takunamlan asino ak idi kadakwada. Talimas tugak idinaandaanak iti ado akwarta. Ngam ita nagsubliak manan iti sigod kat napukawan ti ganas ko asumrek manan iti social media. Taureanan wak marigatan ako namang paado iti followers ko. Ado tinaadal kan na amiris ko iti dayto akapadasa. Ano gayam na paraburan ka iti grasya, di mo pagpalangguad dayta. Pagyamanam kiti kataginggat kabalam, tumulong ka kadagitag kasapulan. Aminado akmat kiti ang imato ti purwak, idi mado ti kwarta. Banaga pagbababawya. Alakastan, tigayem mo, Lilia. Alagagayem, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Enyornos para iti script kaniti drama tigayem yo Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello everyone! At timanan tigayem yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Kan mangkabkablaaw kada kayo itinaragsak kanimbag nga oras yo amin. Kat sapay kumataglaplapusan na nabindisyon ti dumtang iti tunggal maysa. Welcome kayo manan nga agbuyak ka nagdangag iti kabarbaro nga episode. Amay patangatang nito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Mary saan napudno na gantintay drama. Ngam sakpay na makablaawa mampay da Malarin Laron kan Arlene Kasugo dita Tubao La Union. Kanamin nga agbuy-buya ka nagdangdangag dita Palengke ti Tubao La Union. Hello mat kani Maganay Lolita dita Hong Kong, kani Warlito Ibarra dita Tarlac. Kastimanti ko na ni Kabsat Mary. Dear manang biyanan, at dalalaki na kain labak iti kastaunay. Nagbalina kapaspasurot kan kuana iti amin na gundaway, kat binulsak nak tinakaro panagayat ko kan kuana. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Linaw ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga ayatan nak nga mapangay nga sa balimati kasar mo. Pasensya ka, Mary. Awan marami da. Pinikot da. Jakpay kayat ti matay. Pinangtandak namin nagti kakabsat ni Angela. Bakas ka no ti pagbanagat no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatana, baka agsikugak. Saan? Ni ka madanagan. Ta din tumapasamak da ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uy, patsin nag. Sorry talaga, uy. Nalaw anak lang. Nabartikak namin hindi. Saan nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam, sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapahap ko nga asawain. Ngam, awan maramidak. Isaan sapay ko matamaawatan na.
Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasim, Mary, ha? Di ka makyas asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga asawa ka nga rudan iti sa bale? Pakasaran kang tumatlang. Iso nga orayan na, kungen. Urayan nga. Kasano data? Duwa tayo kasar mo kit din. An papanamaya, apa nga kunam nga urayan ka. Orayan nak amabalo. Aniya? Inka man ayaban di ka anakak ta, mangan tayaw nildang. Inaya ba ako ngam di namot kayak ti umay. Agsangsangit lata ni jay silid na. Apay, anyat sang-sangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano lang di na udi ang nagkuyog na nakaragsak na. Wen nga roda. Isuan na sakitan iti husto ta biglaan ti panagsinada. Diya mo ano agpaiso a pinikot da jay lalaki. Kastamot istorya ni Mary kanyak. Anyan, kaasimat nga ron di ka anakak ano kasta. Wen nga roda. Hanggang talaga kasta. Anya nga rod ngay. Awan mabalay. Tanay, intun bigat ka nun ti kasar jay x na. Inka mga na Mary, may saldawan na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga ar-aramidam. Tati kasar da, angkal. Syok tinobya nang sabali ti kasar na. Ay na, awatan mong tigasat mo, balasang kaw. Pinikot da ngamin. Syok tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, tiyan yaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amaw. Amang ano talaga alino ko nakalaay. Haan, angkal. Syok tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya among naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha? Lukas ta, boss na, jay ikasar na. Wan, angkal. Driver na idin ni Eugene. Alya, ay kat ala awan mabalin mo tag kasardan. Awatem tigasat mo. Agpatibkar ka. Kat pilita malipatan na dya alalakay, ta mga barawanan ka. Di mo baybay antibagay, tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita, tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siya. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kanawanan ti makaagaw kan kakanya. Tagasawatan. Angela, Intag honeymoon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti ag honeymoon. sige. Sikati makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam dita cellphone maon. Wanan, angkal. Nag-honeymoon dan. Talagang agasawadan. Ay na. Tapno malikli kam tagladigit. Di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ada masakitan ka no kasta. Kaano nga tanga makamubunak, angkal? Basta likli kam pala abuyaan. Nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo. Aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, angkal. Di mo kunaan na kaya't mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta da nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumatlang day dyan no mabalo. Anya, Unuhaan, baka no ag-apada nga katag sinada. Sigurado nga subli anak matlang. ay sus, sana nasaya at ti kasta pampanunutan miray. Lipatem kit din ti ex mo. Ta sumapol kay ti sabali apakiin na yatam.
Ano di tati mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Uncle, iso lang ti lalaki nga na ikari kanyak. Iso lang ti lab ko, ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak JX ko, Uncle. Maturo ka nang hila. Tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sarap pa yung makaturog, love. Sumarunak to, Wen? Ay, sige garod, love. Tado siya. Makaturturog akon. Nabanuga ka nagkapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Lain ba garabiin? Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy puso. Karkaroy din nakitak jay pus dya asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madalagan. Kapamarang lang dagitay. Ha? Mas napo na pakisama ti asawa. Tapos saan gumura kanya? Baka mangag nakaitangay. Saan? Parimwara kiti sinagmi. Nakaturugan. Ngam talaga ka di nga siyak ti lab mo. Juan Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalat pati sapsapulat. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sana bali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay nga kita tanga uray adan asawa. Agkit mabalin Apay kumasa na mabalin ngay. Basta ilimod tawan. Lalainan tati agiliman. Tapno awan to kimakadoktal iti araminan ta. Kaano ay ang amin nga mabalo ka? Umadaning. Iso na urayan na, Juan. Tano mabalo ikasar ka adagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. Dahit may sawan nung 2 taon siguro. Sana balay, mabit lang ang urayan daytan. Kan mariknak, nakapsutan niya ang hela. Kan adong ti marikrik na anasakit iti bagina. Kastaya. Juan, iso nga anong ti aguray, Juan. Urayan na, di ka makias asawa iti sabali. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta urayan ka nga rod awan. Dardaras nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka man gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanawa simbangput ka? Mayat tata si Mampatak di Kalman. Ay, bimbakid ka baraw. At adamot na natimaar ka, hindi bimbakid ka. Okay? Nangasawa ka? Wano, baro ka pa Baruak pa'y tata. Aumat ngayon mailawan kanyak. Oo. Napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo tata? Kan jak ngamin masangot ti agarang. Bisiyak ngamin ti trabaho ti abroad. Ay, dahi talang Angam day. Kita mahata ang mga mabaakan ka baraw. Ngam no kayat mo jay ka anak ka. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid ijibalay da. Ta saan da nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Ngam nagsinadaan. Iso nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat ba no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino nga imat ti saan nga kursunada kan ni Mary? Kat nagpintas? Ay armaman nga ron baraw. Kababain sa amat tata. Baka jak may kari. Ay ket padasem latang armen Anyat amam. Ang mga nusikagayam tinaikaray aparaken kuana. Sige nga rod. Padasak tuman na pasyaran. Sorry direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbiro kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga tal talaga. Uray kas tati ko nam.
Sana klata mapukawan tinamnama, Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta ruman kalata, Mary. Agsardang akto siguro, inton makiasawa kan ti sa bali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek kat nasingpot abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Ta siman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga ayayatan, Uncle. May mayat mo't nga dayo ni Derek angam jay ex mo. Anya mo't jay ex mo nga ay istambay. Ay, bastahan ako nga makiinayat, Uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit din ni Derek. Nasingpet ang baruday jay. Manmanaw tikasken kwa nakasingpet. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal jay kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo naman. Kita, ano di, malipata madagos, tinaramin jay ex mo ken ka. Isunga agpanunot ka ana imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di na kayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay lata ayo jen, kada ti panunot na. Agasimot ngamin tinakunan ay, urayan na ka no nga agapa di ex na, kanya asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya, Kanakunan na pa ay, ano mabalo ka no di ex na, agsinubyan da. ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary iti ex na ah. Wan nga raw. Nangasawa lang arudan, ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad, saan ba't siguro akas ka rin na ah? Iniinot tulat ta siguro ah. Di ka gana at lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa yung lab. Kuyugak ni nanang ko ama pan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang. Well, love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka. Ingkalatan mga ala ijay wallet ko. Amo mati ayan na. Manungay ti anak, love. Ay kat makaamu ka. Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga ang nagsimpot ka. Sa anak nagbabawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek di hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakindi ah. Baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmat lamay lasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasensak. Sa bagay, uray siya. Nakamasak ka nakakalugungak matlang taday. Oh, kailiw ka, Mary. Ay, uray siya mata. No amom lang per. May nga ililiw ko kanyam. Gamsa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit Di mat imagakken ka, apinikot naklang di asawag. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas sikalat tati ay ayate. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, kat tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidak to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Isa di ka makias asawa iti sabali, Wan. Uray nak, Wan. Wen, si kala nga talaga tilab ko. Hang ko nga maibawing iti sa balitirik na kanyam. Ay, Wen, ada nga nagkulit nga mangararam kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasuble ije balay da angkal ko. Sino mo dahil ta? Karo ba may matlang nga? Si man ije abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyara na ka, papanawa madagos. Wen, hang kang agdanag. Awan matlang tirik na kanya na. Si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo, ha? Sana ba ta mabiitan ti panagdan nata.
kumapkapsutan niya ang hela. Kumarkarong di sakit na. Ang mga no, dinan abutan na siya iti makatawin. Sigurado nga ta. Uwin, umadanin ti apit na dyan. Iso nga umadanimit tan ti pan nakabalok. Agden natan ton. Ano samlaan nga arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti iksnakad. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, kaya't naktumat lang. Marikirik nakdata tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mga klonken ka. Mayat ko mga rod naklunan na kon. Sakbay nga agsubliya ki Jay Barko. Kaano aya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan pa yung matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapuner mo. Patsa kamain labtumot lang kan ka jay ka anakak. Sapay la ko tata. Love, umatang taman iti motorsiklo. Ta may mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabutbutang samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar ta. Kan depende iti motor. Tay nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikati maka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagaskan ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga min dya helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokaw. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ang noobyonan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na nadaman ng baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mo tan. When ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan, madamdama lukwen damanan. Hindi ko madirek ti kayat ko aparakin kwa na. Ta nasingpot, ken nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayati puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Ta adayo ba si talugar? Uwan nga rod Iso na lang ta mabanog ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin mo dyan kotse ni Angel at usaran ta. Ta amang ano at makakita. Naimbag ti motor. Ta saan daw na mabigbig. Ay, sa bagay matkit di Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyo-kuyo. Basit la pa nagurayan, Mary. Mabalo akton. Uwan makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kung ibagakin ka, ha? Di ka magkias-asaway ti sabali. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsiklaw, Mary? Saan laanam na minsan na nakita may ngayon na ka, Kat boyfriend ko uncle? Asinaw, a boyfriend mo. Taga-anaw. Ay, taga sa bali nga ile. Limbag ano, nasingput-mutlaan. Uwan Iso siguro ti kasi singpatan nga lalaki ito'y loson. Like, tama. Tama nga no maulit, tinapasamak ken ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mary, umay ka manganay. Nay, agbakbakwar mo di ka anak kam lakay. Apayan, Mary. Andiat mapaspasamak ken kan. Ning kakitaan masikog samod tan di ka anak kam. Ay, abam nga rodan tinobyam dito balay. Takasaritak. Taday, masikog kamot kaya man. Busy pa nga mintad ta, uncle. Ay, basta ibagam, takayat ko ang makasarita. Sana mabali na may tantan di umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti dadakkel na.
Kapag sasaritaan tayo, hindi pa nagkalay sayaw. Inak man, makyatindar pa iti kasangay ti kumpare, love. Agawid akmat ladagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanudo, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sa nabalay, ta agan anadak, love. Magamit ako, paray. Itulot ka na, paray. Tanay, nabarsag kan. Warsaan, maturog kan iti paray. Sana, paray. Kabalak. Di ka matanagan. Makasangputa kasi kakarad ka di balay, may. Nay, alat sa kasangitan ni Miray. Diya ka mo ah. Ay, umay katasit ganta. Nanay, Eugene! Apay nga ngayon bati na kami batan. apay, sino ayo dyan ti sang-sangita, Miray? Eugene, amada to si Kuko, Uncle. Nadisgrasya ka nukat na tayan. Anya, sino ayo dyan? Ni Eugene na nga ex ko. Anya! Anya ngay itan. Agsikog kan abalasang tanatangken met ngamin ti ulam. Uncle, Liblipas mo met gayam tinakisinsin-narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot met tahen ka anakan. pakawanan dak, Uncle. Nagbidutak, nagbasulak, nagpaiturayak nga miniti nalaos nga panagayat ko kin ni Eugene. Yala, awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, libas mo met ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kuman ti biyag mo ita. Kat awagan nyo ha, taibagayo nga umay nakpasyaran manen. Ay saanan, kababain. Ha? Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. Impas ngay ko nga rod ka anak ko kat nagpursigi ka nagtrabaho para iti masakbayan na. Iso anak igasanggas atak iti balasiw tao. Dangkal kan anti tinang ibatsak iti anak ko, kat itadakkalan kan agis eskwela. Sa anak matan anakin nayat pa'y, ingkarik iti bagik at tilatan anak ko ti pangibukbukak iti atensyon ko. Alakastan, tigayam mo, Mary. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, parity script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod kini kabsat estong sa napud nanagan tintay patangatangay drama dito'y drama ama ng biyanang dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na makablawa mampay ni Rinaldo De Pano di Purisima La Paz Tarlac, Maricel Pelarios kani Marcelina Kamkam. Kastiman ti kunahan ni kabsat estong. Dirma ng biyanang panagpasada ti sigo da pagbiyagan mi iti asawa. Ngam idisimro ti sadot ko insarden ko kat nagsapulak iti nalaka at trabaho. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Ay, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog magtagpasada iti tricycle. Naginana ka manan idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon ka ba ulan? Makabanog nga raon. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano ag pensyon ka lakay. Ngam saan mo? Dahil nga ron kahit. Naimbag pa na iti na duma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay na agkuy-kuyakaw. Oray saan na agtrabaho at dalat na kwartada. Ka talaga akasta alakay. Saan tamot nga ron a pensyonado? Tawan mo't na ilapas ta. Manjakon ba kahit? Nabanlog akaw. Aginanak mo tantanay, lakaya kaw.
Saklat lakay nga agpaspasada. Pasiga babaros na kita kakadwa nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng. Isupay timat gadam. Apay aya, apilitan lang nagtrabaho. No kaya't mo di sikan agpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka. Aminom nga min istong. Talaga nga dasad-sadot mo. Nga uray idi ka ubi nga paylaeng. Kano masapon nga ibaga amin nga aramidom ide. Di ka aggunay no saan ka dagdagan nga trabaho. Sumana o, kamanin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Adaw, tiyan-an na yag. Gamjaklay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukil ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pag diskitarak ko ma, umutangak, ay saanon. Amumot adyak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka rin ti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam, agdiskitarak may. Agkanya-kanya talaga. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kaslasanak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amot yung makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabba alako. No nagabrod ka kung mga minide, di nakaurnong ta. Kahit si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam, Inak makipanganay di balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga ka na nakaw. Ag-retire mo tayo. Aginanak mo ta. Nakaada kayo day Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayong dito'y balay, tapno saan yun na problemaan di kanan nyo. Ay saan? Kababayin mo't ijay asawam. Sumanaon tumanay. Sa kurso na dati pa nagniw-ngiwat di asawam no daduma isa saanan. No adamay ito diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak mo tayo. Kasapula kaunti ina na. Apaya di yung kanduan ni nanang ngayon may ratang. Ay, nagsindong ba't kamay? Nagkakanat nga minti bagbagana sa pinanawak iti balay. Langan kayo. Wine, nakipangana kiti balay da ading mga pele. Imayak ang mga damaited mga kwarta anak kaw. Awan kami trabaho kaw nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaan di paspasada yun. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo no dahil tapala ti maitid ko. Awan pa nga min sweldo mi. Ay kahit pagyamanak latan ano manot ti maitid mo anak ka. Anday gatang maiti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay, tapno saan da na problemaan ti kananda. Ngamdi da mo kayat, saan da kano mapanawan ti balay da. Ay na, amumute nang iti dadakkel ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, adakwarta ta, ikantalat ta idan. Takaasi damit. Wan amanong, ngam panagkunap, napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na, ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung rin. Masadot siguro na. Mila ba kahit? Ayan na ito pisang-pisang nga ba daw? apay aya, nisnis da gijayon. Apa ngay? Sayang, nagadupay na gitay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla pag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo da gijay, kat pang nisnis nga rudan. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama.
Wano porontong apisang-pisang. Isaw tisod ka. Dito yan ti pagpwesto ak. Pipya dito ito nalinaw. Kan adaw taglabas sa tattao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Dito. Palimos! Palimos ka kapsat! Maasi kayaw, tila kayaw, nakaskanyak. Nakapsuta kaon. Adon, tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos ka kapsat! Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw, saan ta amangan. May mayat gayam tag palimos ng agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga gitay taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos kat makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan unayan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta mature ti rupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti mature da rupa, no kakasti abanag. Ay, Sumur ka kiti kanya kitong bigat bakit. Ta sapahan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgidan ta. mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta isutila ko. Ay, baka mo ka kayat mo ka tiyag bambanugan. May tiyag palama tanalaklak ka. Agtugtugaw ka na diigit ti sayduaw. Palimaos! Maasi kayo, itila kaya. Saan na makabaal nagtrabaho? Palimaos! Sir, Palimaos! Madam! Ni kumpare ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimaos! Nene. Sikamat gayam na ita para istong. Apay ngagpalpalimos ka. Awanay, nakapsuta ko ng trabaho paray. In Sardeng County yan nagpasada at ajak ka baalanay. At ang amin sakit ko. No, jak agpalimaos. Awan pangalaak, ti paggatang ko iti agas. Ay na, kasi kamot nga ron pare. Mabitlay, ha? Ito'y. Awatom na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Tayo talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakalabanag na ito yun paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang ang pensyon ka. Masaksakitak pa'y. Nala, agpaagas ka pare. Bayam, tano adan to kwartak. Ikan kan tumanen. Ay, agyaman na ka pare. More blessing to come pare. Adto ti kwartayo tatang. Namuak ti panagpalpalimos yo. Sardengan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Dahito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayong agpalimos. Pangaasiyo kuma tatang. Adon, ti urnong kao. Nandanin mapuno to idak talaga na po na pag-urno nga kiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngam natangken ti ulom. Apay ay alap dan dakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo.
Benbendaam tasakam tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay, ikit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit di nga aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masado ta. May mayat kag palama ta nakatugawak lang di sidewalk. Ne, pares tong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka may. Man pare, nakita nga men tay wheelchair yaw, di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinay. Ay, sana na pare. Awan mo ten na hindi ka bangis ko amang usariti na ita. Mabalin na dawata ita usarik langan pare. Makapag nakapay mo't pare. No nagduma, kumapsurak, kataglos doyak. So may mayat na wheelchair ka. Ay kit wala. Alam, latan pare. Ay yaman ak pare. Kinun gayam. Agpa-operaak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-operak. Amangan no, ada may titmaw nga. Uri basit na tulong, pare. Naimbagkan ka, pimpinsun ka. Sige, pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wan nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yan. Di lagba ini tikas jingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong daytoy ay sigurado nga ang tanang. Ay, sukir day jay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti taong numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit di apabaya kaming anak yo. Wan nga rod ikanyo met iti kwarta na. Ngam saan lata makontento. Kaya't nakano ti makaurnong adagos. Diyak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamat ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Ag tripli adagos. Anya nga dito? Jay papapanak, tata. Dakkel kita ya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tam. Invest ko nam. Sa ita. Kaya man na hindi magbagam. Agpadamat na dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayon akpay jay urnong kaw. Nga rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon ta, tata. Ay, makabannog mo'y tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabannog ba't ano bumayag? Nang rona no awan mangta di ti palimaus. Tag-retire ka manan Ay, uwad sa. Masaduta kung nagpalama. Gusto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya pag negosyo. Paduak na dya. Anya ang negosyo. Basta, mamam daw. Sugalan samot to'y imayan ta, Jigaw. Wan, Tatay Stong, di ka madanagan. Tasyur hit na ito'y. Umado ti kwartam. Kasalungay. Kadyak matamaw ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanya. Alang araw. Makamuka, Jigaw. Adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Hala. Madumot law na yan. No kunak to mangaminkan ka, tata. Nagtripli day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't gayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka dito, uy. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak
Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Na, ibagam tagpay so kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita am kanya kaw? Anya ko magapo ngay ngagtakawak. Basta da naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklakin ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay na, istong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kat sa bali mo't kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte ak iti day tao. So nga idulin ko day tao, ta paadwag to pa ay. Di ka nagsubli ijay. Umdasan day tapagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umano day tao, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, ta dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, ay, maya na. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kayat mo, itay ata amin rin. Tanong mga bakak, isartantan. Ditan ang subli dito. Itayata amin day tao. Dito nagadungay inabak ta. Tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan no agawid na. Alang harap, sa nabalay ta agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan, apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan, di nagado ang kwartak. Anya, hapay, Naipaapak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandikam pala nag-aaway. Ano kumanjay kwartak. Ayun, sayang nga talaga. ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagusan. Mamatpati kan tumangamin dita. Idagal na kaladay taasugal. Nagsayang. Sayang. Istong, manganan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga. Awan ganas kong magbibiyag. Ay, agtal na ka man istong. Saan at tila ibagbagam? Tumakder ka ditan. Kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dapat tugaw. Apay adita pa'y tipagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakil kunto'y balay ta. Kunak no andan pagnegosyo. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatam tinagbanagam. Tanya ngay, natangkad mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggan. Panawanag nito, tatumpa kaklangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. Umay kakit din tamangantan. Naimas di si daun ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anyat serbi ti panagbiag no awan ba't makukwarta. Igatangan na kung itilungon ka bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, di pakadadaulan ti utak mo. Ne, tatang, adang kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anyatang tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak mo no saan? Nagsayang nga talaga.
Bakla nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kayo man. Sumrag kayo dita balayo. Sumit nga tan. Ngamadakay pa ilang dito ruwar. Umay kayo. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa ikat agdigdigusan Anya? Kansaan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapso. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam di mo't agnganga. Iso apag nga iso amasubwa. Ngam di na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa ilang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no at adda ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan maturog tan. Maulaw akong Bella. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kaninang ko. O may daksuk-suko na rin. Agpuraw amin na makita. Ipan kung sana talaga. Ha? Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo no. Agar artista ka laang. Istong. Ha? Ala. Napukaw nan sa mga agpay so tipuot nan. Ay na, una yan aya. Ay istong, agring ka! Hindi na lang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti pan naturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu ija ospital. Ha? Apay, Nanang? Agkakapsot. Di mo't ngamin maturog kan mangan. Napukaw na tipuot na. Nagpusyaw. Ay, sus. Mabit lang na ron. Tagrubatak, Nanang. Timpuarte agduduma asakit yu di na stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay. Pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga ang masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo ang wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit, tapno daras ti panaging bagyo, Pakawanin ta. No saan kayong impang pangag ide. Kitagyaman at nasandak abinaybayan. Kunak no mabagtita kiti dayda panawan ngam kaasina nalabanak mo tikas jay anapagtang iti biyag ko. Gapo kadagiti anak ko ken iti asawa. Ti pagyamanak o rekas jay ti nararamid ko iti kalabas nakasuporta latta ti pamilyak kanya. Inot ti panagimbag ko ket ita napigsaak manan katag tintinulong kami ni ti asawa nga aglutluto iti suman nga ilaklako mi. Alakastan tugayem mo estong. Alagagayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Enyornos para ti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad ti tunggal maysa. Kabarbaro manan na drama ting kay mga gaan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. At manan tigayam yo ang mga kakamakas manang biyanang. Ngamsakbay ti drama makablawa mampay da Rebecca Ayochok and family dita Bontok. Ni Roda Baradi dita Herona Tarlac kan ti pamilyana. Kastamutan kan ni Jovelyn Milet kan kadagiti parents na dita Kalaocan, Quezon, Nueva Vizcaya. Manipod man nga rod kini Kabsat Eli sa napud na nagan tintay drama. Kasto iti kunana.
Dear manang biyanang, dito'y lugar mi aga asidag ti babalay. At dakaruba mi akanayo nakaapat ti amak, tatunggal ag kapida iti balkon, ag sinsin nung batda. Rogyak man nga rod, ti ag salaysay. Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabalay na nanam Amirna. Ah? Asino a lalaki, tatang? Di ka na yun ang nakamotor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na dyan? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam Amirna. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga ta Amirna. Diyak mo tatang. No delivery boy mate. Awan mat imot na mapanditan no kwa. Ima mate na mapandita balay da. Tamangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tese. Alright ha, kaistorya amot ni Tese. Saan? Namagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo iti day dyan lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat. Nasakit nga minti matak ang makakit kita. No, kanayo na mapandita balay da day jay. Bayan niyo, tadamagag to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw. Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kaya't mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo iti linuto si Dana. Saanan, kastama ilat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki ang kanayon nga umay dito'y balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mat Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan niyo. Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Kater Armon na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni Nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya. Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni Nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga agcrush kan ko na. Ngumday jay samot alalaki ti kayak na. Ado ti aggandat nga umay mang pasyar kan ko na dito'y balay. Ngum di na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan ko na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di namot ibaga ti agpayso kanya. Amu na ngamin ajak kayat dayjay aparakan ko na. Ay, makinobyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da Onya, nagkapukan ni tabalay da nanam Amirna. Dinamag mo, no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wentay, Ha? nalaing ngamin nga agdala ni Nanamir na. Isu nga adulat tatag kursunada ken kuana. Ubing mat da dya lalaki ngam isaw. Imposible Amman, tatang. Agar-aram ka ni Nanamir na dayjay. Ang mga no kaya't nalakwartaan ni Mirna, isungar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo awan pakibiyangan tay ditan. Biyag dadaytan, tatang. Ay, Nene, apay akas ta ti dyaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mat na ta bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na dya alalakay. Kabaybayan nyo kasta ti kaya nangaramidon. Anya ko mapakibiyangan tayo kadakwada, kat karo ba tayo maalaida? Ay na, nagmayata talaga tagkapi dito yung balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya kanayon ka makigiddan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapi ak dito'y balkon may makigiddan ka mga agkapi dita balkon yaw. Sana siya makikigiddan. Sika. Siguro na nakasto daramit ka wala. Sika, tinangtulad ka niya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamot timang tulad-tulad kan kangay.
Nagpasumay, siksiputan amin ang galaw-kaw. Ay, sus! Baliktadan tilubong! Sikat man nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang kalaklakayan. Tala ka man. Anak ko mati binibiyagakin ka alaman. Ang raraman ka may tabak-bakitan. Feeling mo si kakarayon tiyan ti atensyon ka. Ipagod mo man kita asam na karayon na agrugit dito sa akong ibalay ka. Ay, kanayo na nakapagod na gitaaso. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Una, hanggang dito'y man, ipagrugitan ka. Uray kumaano darusam. Ayan, ebidensyam. Naisuro na gitaaso, may. Amuda, ti pagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay nagkallo-kallong dito. Awang babayin dagita dingwan. Imala day ti amo da, ha? Sika, cawan babae na. Bakitan na gumaras gay. Sika nga, ilaklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayo ditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa mamadingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. Adalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw, apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam ita na at tinutupak na napunuan na ka. Laklakayan kayon. Ngam day tapay na makiapa ter aramidan nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ang ma-stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano gagragsa ka, no kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan, Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan na ka lang ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kapikong ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, gusto ti timpla na. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto laang anak ka. Ala, panawan kayo nga rudan, tainak ituloy ti agluto. Nalanak ka. Ay, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto'y medyo nalamag basit. Ay. Ay na. Ayaw nga talaga ti gumaratigit ang bakit kita. Na, apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, bitoy? Tiyag sili, magasangan, siyempre. Bakitan dalangan uran, agpaaram na kailaan. Piling teenager na. Adumat ati lalakay dita man nakibiyang. Adapay ati da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di da pay lagadil da kita dildila da. Sika at aggadil. Nay, apa kasta ka? Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan kalbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo, tabagbagay. Bakitan ada agpampanuno. Nakarkaro ka Umapal ka laang tawang ngamin armam abalasang. Agam siyak, at agar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa at agar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Gam kinapudno na. Jay pensyon mo, almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakatan, gatan, karangkang, papansay. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din dahil nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayong siya.
Kat, basta din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wantaw, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kun pagmermeryendaan. Ay nadi ka kadi agkas-kasta. Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Taditi balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makit-kita mat dito. Makita data na iti lumabas at tao. Kanya kuma, awang madakas nga aramidan ta. Agsarita talaang mo. Kaano ngay ngaklunan nak, Mirna? Nabayaga kung nagar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga notay pensyon ko laan ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon ngay bagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Samot Jak amo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga road? Basta ti makunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime. Silulukat to'y balay mi para ken ka. Agyaman na. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato ng Mirna. Aklunan na kaong tagasawa ta. Ha? Ay, salakay! Nagito'y aso lang ipangudyaw. Umay na ang rugit nito'y parahangan ay. Ah, Agun-ungat ti karuba yung Mirna. di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kidi tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Tagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay ka mat dito'y parlor, pari bitoy. Anyat ipaaramin mo. Kwa, lete, agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga may. Adapay ngamin papanak. Kano kaya't mo, gagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mo. Ta agkuyog tan nga agawi di balay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsayatan. At dapay pakapit na. Wala, tapno nagagat ka nga kukulite. Mabitla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkon da. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod ama bigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo ngamin Nanay, nagloko kan. Apay nga alino katam. Ay na si Kabat. Masablugan na paibot bitoy. Talaga nagpintas ka, lete. Nimot gayam nanaliti ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kat gagangay na naragsak siguro Nananantay nakmanalaan jay hos. Agsibugak man kay di masitas ko di taparaangan. Ay na, nagmayatag. Adapay kayang pasurot na foot massage, lete. Ay natuan Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jada noom. Ay, Mirna, anya ka matang. Apay ngayon paturong mo ti husyo dito balkon ngay. Parsaklaan day ta. Gagangay na atag sipsibugak kang garaw. Apay kami na kundi sibog kay timulam kat kalkalpas na titudo itay. Hawa bibiyang baw.
Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan ko litay. Tani, mabang-aran dirig na. No. Hello, darling. Ay, kumain ka din si Balay. O sige, taw na, ayun ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Diyak mga rod amo, Tesi. Mayat matilin na ngentang anak da. Nga bisuda, sanda nga agkadut-dutan. Un nga ron, kinapudno na, masikuranak maten iti kastingar aramiden da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot taman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung manta kapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito kayong kusina ng agkape. May mayat ka agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon, agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na ah. Isaw ti mangirugurugi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog nga ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanong inaklon di agar-aram kan kwa na, tatang. Anya asaan? Inaklon na. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adangag pa'y sunobya na, ngambakbakutan mata. Asinaw ti pangpanggam di tamir na. Siya. Tiag sile, magasangan. Uray bakit na pintas ay. Sexy bay. Napunaw. May mayatan tikas ka. Ngam tay ubing. Anobyaw. Aha? Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Aha? Nakulbutan. Eket uray si ka. Nakulbutan. Papay ti kunang ubing kapay. Kapanunod mo ati ubing. Iso tamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalaing pa yung agpanuno di grade 1 ngam sika. Nana, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkapil kayo dito yung balkon. Makiap-apa kayo. Anya matikas ng aramid yun. Di kayo laagbain. Ala, umunod kayong tatang. Darasan nyo. Di kayo lagbay ni tigas na araramigan nyo. Ala, pastragam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan ko na. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, Tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agisparing ta? Gawa na. Day talaga yam. Agrom nga minan tayo na mga papay ti ama. Dayta amam, ti mga apakininanang ko. Nita, kasta gaya ma. Umay ka manggaron. Sa anak mo, patukan ko. Ay, na, di ka pinang ay, suspitoy. Tulungan na man na mga lawak ka dagityan na ka. Ay, gusto na ito, Lili. Hustaan! Papanam, Tese. Sungatak day nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustown, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito balayo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parang tagis paling tanitay. Ha? Ay, nabitay! Anawag tanak mo! Tanawag mo to anak ko! One minute na. Agsinukat pa. Sikat yung mga naway di anak ka. Taanawag mo di anak mo. Barang dunggan na ka. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin day tikat nanang. Tatabitoy. Gapoy ti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna. Madaman ti panagkapek, bitoy. Diyan anak mo ngay, anda dita. Nakaturog pa eh. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wan nga raw. Saan na pala ang makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamad. Mirna,
liklikan tangaminin ti agapa. Tapno sana may ramraman na iti anak ta. Akut si kamet lati urayak amang ibaga iti dayta akut. Si kamet ngamin, kanayon nakapangagan idi. Wala, tandamot ngamin ubay nga boyfriend mau. Saan ko a boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta na amwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla nga mang bayad iti utang na. Sika kidi Adan sama nagkinawatan yun ije manikurista nga ayabam dito'y balayaw. Awan, jakmat inaram day jay. So kinaklaan day jay. Merna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikatin kasar ko inday? Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan, lipatam daytan bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no sumyan ta tinapalabas. Si Kaman, bitoy. Nana, nga dakay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin kanitatam abitoy. Ewan, tayo si balasang kaw. Nagkapya kami. Isa pa nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumagap-apan, balasang kaw. Lukas ta? Ag-ex kayo? Nanamir na? Tatang? Wan, anak kaw. Makita yo. Ag-ex kayo gayam. Ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapangnagan ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raw. Di naklama awatan nun mirna. Kat, anya nga rin ti plano yung itatatang? Kwa, si kanti mangimbaga mirna. Sikan, Kwa, plano may asublian tinapalabas may. Anya? Kat, ada kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami biit kini Tessie. Ikanda kayo tigundawa yung agsarita. Ala, rumwarta pa ilang Tessie. Wen Eli. Mayat tiwagas ta Tessie. Nagkore. Wen nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyadamat langan. Kastaw na ragsak mi ka ni Elita nagkapyamot laangan dagiti dadakkel mi. Naurnos da nga rod ti bagbagi daket nagkinaawatan damanan. Iso pinagkasar mi idan. Nagkasar da nga rod ket ita naragsakdan ngag